en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡A Sevilla! Мнозина се чудят за какво са ни тези избори, след като и социолозите вече почти всички агенции посочват, че ние ще имаме президент, който ще се казва Цецка Цачева. Очакай, върни се, мъжае, сърцето ми стене, мъжае, че мога без тебе, мъжае. What the fuck, социолозите?